ساتیم اولوغزاده دوم سپتامبر سال 1911 در دهه وزیرک ناحیه چوسی ولایت نمنگان جمهوری ازبکستان در عائله دهقان به دنیا آمده است. والدان ساتیم خان از طبقه کمیزات کشاورز ولی صاحب دیل بودند. مادرش نیز زنی باسواد بود و کم کم مشق شعر میکرده است. حیات و زندگی ساتیم اولوغزاده را تشبیه به حیات و روزگار استاد صدرالدین عینی می دانند. فاجعه دردآوری که در ایام نورسی بالای سر ساتیم خان می آید، این در سن 9 سالگی از دست دادن مادر و در 10 سالگی از پدر محروم شدنش می باشد. ساتیم اولوغزاده پس از این همه رنج ها در مکتب اصول نو که در چوست تشکیل شده بود به تحصیل فرا گرفته می شود و آن را با سر بلند ختم می کند. بعد سال 1925 به صف دانشجویان دارالمعلمین تاجیکی شهر تاشکند پذیرفته شده سال 1932 آن را ختم می کند و 1 سال در همین مؤسسه تعلیمی به کسب معلمی مشغول می شود. ترجمه حال ساتیم اولوغزاده کمی به حیاتی استاد صدرالدین عینی شباهت دارد. یعنی در سن خردی آنها از پدر سن 9-10 سالگی از پدر و مادر محروم می شود و تمام دشواری هایی که استاد از پسی سر می کند در همین پویستی قصه صبح جوانی ما به خوبی تصویر شده است. 4 سال تحصیل و 1 سال معلمی در دارالمعلمین به شخصیت و حس خودشناسی ساتیم اولوغزاده مساعدت می نماید. او در این مدت به ایجاد شاه ستون‌های ادبیات تاجیک از قبیل رودکی و فردوسی و دیگر بزرگان شناسایی پیدا نموده با استاد صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، نثار محمد و دیگران وامی خورد. در نیمه دیمی سالهای 50 عصر 20 دومین ادیبی که بعد از استاد عینی در معرفی تاریخ فرهنگ خلق ملت تاجیک اثرهای بسیار ماندگار ایجاد کرده است. نویسنده خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام استاد رودکی ساتیم اولوغزاده می باشد. واقعا هم ساتیم اولوغزاده از جمله آن نویسندگانی می باشد که فعالیت ایجادیش خیلی فراخ و دامنه‌دار است. همچنین در سالهای در دارالمعلمین شهر تاشکند تحصیل کردنش با دانشجویان فاکولته شرقشناسی اونیورسیتت آسیای میانه کلاودیا دوستی پیدا کرده بعدها با او ازدواج نموده صاحب 2 فرزند می شوند با نام عزیز و نورخان. به نظر و اندیشه محققان فعالیت ایجادی استاد ساتیم اولوغزاده از ترجمه آغاز می گردد و واقعا کار ترجمانی ایشان را خواننده بهای اعلی می دهد، زیرا یک عالم برجسته و نویسنده دانشمند است استاد ساتیم اولوغزاده که آفریده هایش بر روان خواننده متأثرند. یکی از زیاییان اولی تاجیک هستند که در فرهنگ نوی تاجیکی، در زبان و ادب نوی تاجیکی یکی معاصر است. البته یک شخصیتی واقعا برجسته می باشند. بسیار خصوصیت های سبکشان هم به همین گونه یک مناسبتی بچگی و جوانی، دوره خوانش و محیط زیست و محیط کمالاتشان وابستگی کلان دارد. انا به همین خاطر ما یاد می‌بریم که تا کلام در اون کس به عائله های روسی رفته آمد داشتند و اولین کتاب های بچگانی روسی دیدند و تصورشون درباره ادبیات پیدا شده است. انا خیلی چیزها آغاز بود و در برابر در یک وقت اون کس هم ادبیات کلاسیک هم ادبیات نوی تاجیکی می‌دانستند. یک حکایه دارد نویسنده روس الکسی با نام سوموادی، گویا همین حکایه هنگامی در وقتی که در دارالمعلمین تاجیکی شهر تاشکند تحصیل می‌کردند، این در قصه صبح جوانی هست. فقط من اینجا یک چیز اشاره کردنی هستم که بسیار محققان ما، علمان و دانشمندان ساحه ادبیات شناسی ما بر آن نظر هستند که گویا همین ترجمه ناخواست به دست استاد عینی افتاده است که این چیز قابل قبول نیست. از دفتر یادداشت‌های من که با سال 1935 ساتیم اولوغزاده اینا چاپ کردگی هستند، در اونجا استاد ساتیم اولوغزاده اشاره میکنند که همین ترجمه که با همراهی پانوف گفتن یک همشریک همدرسی ساتیم اولوغزاده که باید اصلا تعلیم دیده فاکولته شرقشناسی بودن که ترجمه شدگی است، اینا
масъули нашриёт махсус ба устод Айнӣ мефиристад ва мехоҳад ки назари устод Айниро нисбат ба ана ҳамин тарҷумони ҷавон бидонад. Ва хушбахтона баъд аз оне ки устод Айнӣ тарҷумаро мехонад, ба масъули нашриёт ки дар шаҳри Самарқанд буд мактуби расмӣ мекунад устод Садриддин Айнӣ ба масъули нашриёт ки тарҷумони ҷавонро ёбед, тарбия кунед ва умед аст ки аз ӯ хеле тарҷумони хуб ба воя мерасад. баъд аз як хусусияти дигаре ки дар эҷодиёти Сотим Улуғзода дар фаъолияти эҷодиёшон ба назар мерасад, ин донистани забон аст. онҳо забони русиро хеле хуб медонистанд ва тарҷумаҳое ки анҷом доданд беҳтарин тарҷумаҳо дар адабиёти нави муосири тоҷик шинохта шуданд. ин асари ҳамон Войнич, Ормагаз, баъд Погодин, одами бесило, баъд Шекспир, Вилиам Шекспир, Дон Кихот, Островский, гуногорони бегуноҳ, ҳамаи тарҷумаҳои беҳтарин тарҷумаҳо аст. дар бораи ин ҳам яке аз забоншиносони номии тоҷик Камолиддинов Варидин дар яке аз баромадҳояшон қайд карда буданд ки вақте ки онҳо забон, услуб, яъне услуби нависандагонро меомӯхтанд, дар ҳамин сабку услуби Сотим Улуғзода ягон ҷумла, ягон калимаи зиёдтиро намеёфтанд. Чӣ дар тарҷума, чӣ дар асарҳое ки тарҷума карданд ва дар чӣ забони русиёнчиё ки навиштанд, барое ки хеле ворид буданд. яъне онҳо нависанда ки аз болои худ хеле кор мекарданд. як намунаи ибрат барои масалан насли имрӯз аст. устод Сотим Улуғзода соли 1930 ба пойтахти Тоҷикистон Сталинободи он вақта меояду кору фаъолиятро дар идораи рӯзномаҳои камсамоли Тоҷикистон, ҳоло ҷавонони Тоҷикистон, Тоҷикистони Сурх, ҳоло Ҷумҳурият ва маҷаллаи барои адабиёти социалистӣ, ҳоло Садои Шарқ фаъолият мекунад. ҳамчунин солҳои 1934 то 1937 вазифаи котиби масъули раёсати иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро ба ӯҳда дошт. вале аз ҳама муҳим он ки устод Сотим Улуғзода то соли 1950, яъне то нимаи аввали садаи 20 дар давраи шӯравӣ, он фаъолиятҳое ки доштанд, чӣ дар иттифоқи нависандагон, чӣ дар Дорулмуаллимини шаҳри Тошканд ва бо ҳамкориҳо бо донишҷӯи шаҳршиносӣ худи университети шаҳри Тошканд ки бо тарҷума сару кор доштанд. ибтидои кори фаъолиятшонам бо тарҷума, бо ҳамон тарҷумаи китоби Алексеевсон ва Дик шурӯъ мешавад. ҳамаи инҳо ба шахсияти Сотим Улуғзода, ба ташаккулёбии шахсияти Сотим Улуғзода таъсири мусбӣ мерасонад. фаъолияти Сотим Улуғзода водор месозад ки ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сафар карда зиндагии мардумро бештар омӯзад. ҳамин тавр устод Сотим Улуғзода соли 1940 ба аспирантураи Институти адабиёти ҷаҳон дохил гардида ҷиддан ба фаъолияти илмӣ мепардозад. баъдан баробари оғози ҷанги бузурги ватанӣ соли 1941-45 Сотим Улуғзода ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб мешавад ва соли 1944 аз сафи артиш ба ақибгоҳ даъват мешавад ва то соли 1946 ба вазифаи раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон кор мекунад. соли 1944 бо супориши ҳукумати ҳамондавраи вақт устод Улуғзода ба Тоҷикистон баргашта ба ҳайси раиси иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон то соли 46 фаъолият мекунад. осори насрии Сотим Улуғзода бою рангин буда мавзӯъҳои гуногунро дар бар мегирад. баъд аз соли 46 тамоми фаъолият, тамоми кори Сотим Улуғзода ба кори эҷодӣ машғул шудан мегардад ва дар ин вақт амин ибтидои фаъолияти адабиёшон бо навиштани қиссаи ёрони боҳиммат, ин ҳам ки ба мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ ва сюжеташ ҳам ҳаминчиро дар бар мегирад, шурӯъ мешавад. ва амин баъд Сотим Улуғзода ба навиштани асарҳои аз он ҷумла Субҳи ҷавонии мо, ин асари ёддоштӣ аст ки ҳамон ёддоштҳои Садриддин Айниро ба хотир меорад. дар бораи рамани Восе ки шӯриши қаҳрамонии мардуми миллати тоҷикро дар бар мегирад ва бисёр дар сатҳи баланди эҷодӣ
نوشته شده است. و در همین دوره فعالیت استاد اولوغزاده ادیبانی به مانند لایق شیرعلی، بازار صابر، خمومی قناعت، گلرخسار، یعنی انا همینو و حتی ببینید که با انا همون گلرخسار استاد گلرخسار وقتی که زنان سبزبهار رو می نویسد محض با پیشگفتار استاد ساتیم اولوغزاده چاپ می شود. یادآور باید شد که دهها ادیبان ما در پیروی با آثار نثری استاد ساتیم اولوغزاده ایجاد نثر کردند. یعنی میتوان گفت که واقعا ساتیم اولوغزاده ادیب سرمحصول و ایجادش تأثیربخش و تاریخی. استاد عبدالحمید صمد ما به یگان مبالغه گفته می توانیم. استاد عطامیر خواجه و دهها ادیبان دیگری هستند که امروز ما گفته می توانیم که در پیروی به همون نثر تاریخی استاد اولوغزاده رو آوردگی هستند. ساتیم اولوغزاده بعد سالهای 50 با دشواری‌های زیاد روبرو گردید، مخصوصا زمانی که پسرش عزیز سال 1967 هنگام سفر رسمی به هندوستان از سفارتخانه بریتانیای کبیر پناهگاه سیاسی خواسته به خارجه مهاجرت نمود. برای ضررناک بودن فریدیسم را درست فهمم ندادم. و بعد تربیت کردم. تربیت خوب کردن نتونستم. بعد من چه تربیتی به مکتب سنتی تربیت کرد. 12 سال در آینه من نبود، در مسکو بود، بعد در هندوستان بود و آخر کار کرد. اونها هم تربیت کردن نتونستن. این همش این عیب‌ها بود به ما نسبت داده شد. از همه دشوارترین حیاتی بسیار مشکل و پیچیدگی هایی که در حیات ساتیم اولوغزاده به عمل می آید، این هم بعد از اون که پسرش عزیز از 1967 وقتی به هندوستان سفر میکند و پناهگاه سیاسی در سفارتخانه بریتانیا کبیر میجوید و مهاجرت میکند به آنجا، با تعقیب سختی حکومت شوروی دچار میگردد و این باعث می شود که با وجود آن وقتی که به فعالیت ایجادی ساتیم اولوغزاده نظر میکنید میبینید که با وجود آن ساتیم اولوغزاده اراده قوی داشتند که با آموزش تاریخ خلق خود شروع نموده بهترین اثرهای چه در علمی ادبیات شناسی، مقاله های علمی و اثر رساله علمی درباره احمدی دانش تالیف میکنم و چه اثرهای تاریخی میآورند که حسی بلندی ملی، وطنشناسی، وطنخواهی، خودآگاهی مردم را در دل ضمیر هر بنده بیدار میسازند. استاد ساتیم اولوغزاده ادیب پرمحصول به حساب می رود که ایجادیاتش خیلی رنگین است. مثلا مقاله های علمی زیادی در مورد ادیبان فارس و تاجیک از قبیل سیدا و لاهوتی، صدرالدین عینی و دهها ادیبان دیگر روی چاپ می آورد. در ساحه علم بسیار مقاله های علمی دارند درباره لاهوتی، عینی، درباره تنقیط ادبی، ادبیات شناسی، اهل نمایندگان ادبیات کلاسیکی، رودکی، فردوسی، دقیقی، سینا مقاله های زیاد نوشتند. بنابراین در علم ادبیات شناسی سهم سزاوار گذاشتند و بنابراین ساتیم اولوغزاده را همچون عالی، دانشمند، همچون نویسنده اگر شناسیم اینطور بهتر است، اینطور خوبتر است، به آن خاطر که ساتیم اولوغزاده از اهل ادب با همین صفتهایش فرق میکنند و دیگر اینکه ساتیم اولوغزاده تاریخ نگار هستند. دوران فعالیت ایجادی ساتیم اولوغزاده خیلی دوران خوب بود، زیرا رقابت ایجادی دیده میشد. یعنی نویسنده ها تلاش میکردند اثرهای آفرند که به درد مردم برخورد کنند. در
донишгоҳи миллии тоҷикистон низ ана ҳамин ҷашни устод улуғзода баргузор гардид ва нависандаи халқии тоҷикистон абдулҳамид самадро мо ба ин чорабинӣ даъват карда будем. устод абдулҳамид самад аз ҳамон хонашон, аз китобхонаи шахсии худашон ривояти суғдии устод сотим улуғзодаро оварданд ки як китобчаи хурдакаки кисагӣ буд ва устод абдулҳамид самад ишора карданд ки шумо бубинед ки ягона адибе ки ба ҳамчун ювелир асар чоп шудагӣ аст устод сотим улуғзода аст. Ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан ҳам устод улуғзода умри бобаракати худро сарфи ана ҳамон таърихи фарҳанги миллати тоҷик кардааст. ёдовар шудан хуб аст, чун адибони зиёде дар мавриди эҷоди бузурги сотим улуғзода ва нависандаи бомаҳорат буданаш ҳарфҳо гуфтанд. фақади муҳаммадҷон шукуров мегӯянд ки сотим улуғзода аз ҷумлаи он нависандагонест ки бо фаъолияти ӯ дар адабиёт як процесси нав шурӯъ мешавад, он ҳам дар омӯзиши таърих, яъне омӯзиши маҷмӯи ин як ваи фаъолияти эстетикӣ аз маҷмӯи комплексӣ ва ҷудо мешавад, яъне фаъолияти нав ба амал меояд бо ҳамин асарҳое ки сотим улуғзода эҷод мекунанд. баъд дигар ин ки вақте ки ба сотим улуғзода дар вохӯриҳо суол медиҳанд ки шумо барои чӣ масалан ба таърихро овардед, онҳо як бисёр сухани хуб мегӯянд ки агар ки таърихи худро донӣ, пас миллати худро ту мешиносӣ. бояд гуфт ки насри бадеӣ дар эҷодиёти сотим улуғзода баъди ҷанги бузурги ватанӣ мавқеи хосса пайдо мекунад. дар очерку ҳикояҳои Атака соли 1944, саёҳати Бухоро бо Айнӣ соли 1950, қаҳрамони Динестр ки ин ҳама воқеаҳои даврони шӯравиро дар бар мегирад. فعالیت لغزاده با اثرهای نقدی، انتقادی، چون منقد فعالیت داشتن. بدتر اثرهای دراموی می نویسند. من گمان میکنم که همین چیزهایی که چیزی نو نوشتن، ترجمه کردن، درام چیزی نبود در ادبیات نوین ما دراماتورگی نداشتیم. همین چیزها همش وابسته به آن که تا کدام درجه لغزاده به ادبیات روس و جهانی کم کس شناس بودن. همین شناساییشان سبب شد که همین در ظهور و تشکلی ژانر نوی درama و درama نویسی سهم گیرند و درست میگه در ترجمه مقام بسیار کلان دارند و خیلیشون بزرگ است. اگر ترجمه های خیلی خوب هستند، زبان ترجمه هاشون بسیار زبان و شیرین است. аввалин романи устод сотим улуғзода навобод ки он бо масъалаҳои муттаҳидкунии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ободонии деҳоти тоҷикистон дар замони шӯравӣ бахшида шудааст. асарҳои насрии эҷод намудааш аз қабили восеъ, достонҳои шоҳнома, фирдавсӣ ва дигар асарҳое мебошанд ки масъалаҳои зиёди ватандӯстиву меҳанпарастиро дар бар мегиранд. دیگر اینکه اولوغزاده یک اندازه به جریان زمان اندک همراه شدن میخواستند، برای همین یک رمان نوشتن هم سالهای آخر سالهای 40 با نام نواباد، دیار نواباد و همین خیلی حتی همین رمانشون 3 بار تحریر کردیم کس 3 بار تحریر کردم به خاطر اینکه اولش که رمان نویسی کاری نبود برای قسم و رمان عموما برای ما نبود. چند رمان داشتیم، داخونده، شادی، آدمان جاوید، همین 3 رمان داشتیم. در همین وقتی که این رمان نوشته میشود برای همین استاد لغزاده تجربه هم کردن، لیکن آکس در موضوع همین روز تقاضا کردگی موضوع نوشتن، یک جا کردن کلخازهای خود رو به هم آوردن، خواجگی کلکتیوی وسعت دادن و بقوت کردن و چخیل همین نوآوری کردن و غیرها. برای همین کار چیز روزنویسی کار ساده نیست. چیزی اثر بدیعی نوشتن در موضوع روز کار ساده نیست و هنوز زندگی و تصدیق نکرده است، به یک جایی نرسیده است، اما نویسنده جسارت کرده، همین تصویر کردن میخواد که به کجا میرود، چه اهمیت دارد. وقتی که ما با آثار نثری استاد اولوغزاده رو میآوریم، ببینیم که روایت سغدی، رمان واسع،
романи фирдавсӣ, субҳи ҷавонии мо, инҳо асарҳое ҳастанд ки махсусан дар субҳи ҷавонии мо аксарияти зиёёни кишвари мо ӯ шахсоне ки дар барпо намудани ҳам собиқ тоҷикистони шӯравӣ ва ҳам тоҷикистони соҳибистиқлоли мо кӯшишҳо кардагӣ ҳастанд дар субҳи ҷавонии мо ҳаст. ё бубинем ки масалан романи восеи улуғзода ба хотири масалан яке аз қаҳрамонои миллати тоҷик восеъ бахшида шудааст, ё ба ҳамин монанд романи фирдавсии устод улуғзода ки ба ҳамагон маълум аст ин чиз пӯшида нест ки хушбахтона соли 1997 дар ҷумҳурии исломии Эрон ҳамчун китоби сол эътироф шудан, ин боиси ифтихори мо мардуми тоҷик мебошад. асари машҳури дигари Сотим Улуғзода ин романи восеъ мебошад ки аз 33 боб иборат буда қаҳрамонии восеъро иншо намудааст, яъне мубориза бар зулм ва расидан ба зиндагии осоишта, ки хонандаро водор месозад то аз хоку обу марзу буми хеш бар зидди истилогарон истодагарӣ намуда ҳимоятгари меҳану сарзамини хеш бошанд. солҳои 30 мавзӯи восеъ яке аз мавзӯъҳои машҳур буд, خصوصا همین فولکلوری که در موضوع شورش انقلاب واسع نوشته شده بود در آن دوره ها خیلی فرا گرفته شد، چون توجه به فولکلور بسیار بود. قریب 300 بند شعر در مجله رهبر دانش حتی چاپ شده بود این چیز و زیاده از آن واسع نبرد واسع به مقابل بی‌عدالتی، به مقابل ظلم، به مقابل جبر همیشه در مد نظر مردم بود. نمیشد مگر همتون نمیشد فولکلور ایجاد نمیشد. مردم در وقت از سرود نمیگفتند، وصف نمیکردند، به یاد نگاه نمیداشتند، نگاه داشتند. در همین سالهای 60 که همین رمان واسه ایجاد شد، همین دوره ژانر تاریخی انقلابی در ما خیلی رواج یافت. اکرامی 12 دروازه بخارا نوشتند که رحیم جلیل شوراب نوشتند. ساتیم улуғзода яке аз беҳтарин драманависони замони хеш ба шумор меравад ки филмномаҳои навиштааш дар даҳо озмуну фестивалҳои сатҳи осиё ва африқо ба дарёфти беҳтарин ҷоизаҳо ноил гардиданд. филмномаҳое ки устод адиби бузурги мо Сотим Улуғзода доранд, аз он ҷумла ҷавонии Ибни Сино ки дар узбек филм аст соли 56 ваҷда, баъд қисмати шоир ки сазовори дар озмуни байналмилалии филмҳои уқуби тиллоӣ сазовор мегардад, соли 57 вай мешавад, ба навор гирифта мешавад. ҳамаи ин аз истеъдоди баланди нависанда гувоҳӣ медиҳад. улуғзода дар насри мо қаҳрамони тавоно, қаҳрамони далел, пурқувват, қаҳрамоне ки чӣ гӯям метавонам, қаҳрамоне ки дар вақт иқтидори маънавии инсон дар айни замон нуфтааст, дар ҳамин тасвири ин хел шахс бисёр комёбиҳои бисёр дорад. Сотим Улуғзода аз адибоне буд ки таърихи миллати хешро хуб азбар карда буд ва ҳамеша дар талоши он буд ки асарҳое офарад то тасвире аз гузаштаю мондагорие ба ояндаи миллат бошад ва ҳамин гуна ҳам шуд. яъне бояд гуфт ки ҷои ифтихор аст ки модари миллати тоҷик чунин фарзандонеро ба дунё овардаву ба воя расонидааст ки қалбашон барои рушду нумӯи миллати хеш метападу қаламашон дар тасвиру эҷод сарф. бо ташаббуси пешвои муаззами кишвар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соли 2021 110-солагии нависандаи халқи Тоҷикистон Сотим Улуғзода дар тамоми муассисаҳои фарҳангию илмии кишвар баргузор гардид. ёдовар бояд шуд ки дар арафаи аз байн рафтани иттиҳоди шӯравӣ адиб бо унвони нависандаи халқии Тоҷикистон ва ҷоизаи адабии бо номи Устод Рӯдакӣ сазовор мегардад. соли 1997 25 июн Устод Улуғзода аз дунёро тарк карданд ва роҳбари давлат ҳамин солҳо барои бастани қаднома, созишномаи ваҳдати миллӣ, истиқлоли сур буданд ва пешвои муаззами кишвар
ба аёдати Сотим Улузода рафтам, она дидан ва ин чизам дар васоити ахбори оммаи мо дар оинаи нергунамин роҳхӯри роҳбари давлат ҳам ҳаст ва мақсад аз ин ишораи мо аз он аст ки имрӯз вақте ва бо ташаббуси роҳбари давлат бо ҳамон ҳавопаймое ки аъзои ҳукумат меомаданд ба душанбеи мо устоди Улузодаро оварданд. با امر پرزیدنت کشور محترم امامزاده رحمان جسد ادیب به دوشنبه آورده شده در مزار باغ لوچاب به خاک سپاریده شد. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست، نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست.